chibai ka puk le chewa hi voina hianin kamit hi kar phasa khanan zaya voin tlai lampang hian a thuina phel turania chuwang chuanin tarmit dum ka bun lo chuanin ka in zaina halang de ruak don semino thethiam turin kan ngen phasa chewni ole voina hianin press conference kan hona chan hi abul pui bera chuan Lalrinpuii Music Festival kan nei tur chungchang chanchin bumi te hriat tir cheu kan dua chutianga press conference te nei ahar sadawangin ka department a kan phalak na then khat te le kan mi pui te na hriat tur poimo te puan chwa te ka du deuh boka chuwangin a hun te po hi arei deuh hlek mai thea mino hrethiam turin khan ngen cheu ni chuan kan tan hmal mok menga Lalrinpuii Music Festival Kuala Press Meet kan buat sai miran ngai poimo sakna banghian inzapa e chunga lom thu khil chewa he festival Kuala Press Meet nei hi tul ria wa hriat na kaneya pathian le mi puizara MLA election hunung berkhan lunglei East Assembly constituency tanga thantin kalo ni ve a pathian khoina zara minister din kunte kan lua chho ve a kong sanga Mizoram pason tur ngai tua ka theina te ka man mek lain ka department chan pakhat tourism department in festival alo man thin te hi theme le concept nei an ni lo chuan kan forsang thei ngai don lo ni in ka hria ti chuan kan lo ti photo te po en don ngai tam tak a om ni a hre chungin Lalrinpuii Music Festival buat se turin kan lo in puat cha ve ta ani music festival kan nei tur lung nei khwa kan pha chan hi ngai nom deuh oma a soi po acha koma kumsang khazakwa le pathum khan serkon school hi josap missionary puwang le sap upa ten antina he school hi primary school ania kumsang khande zakwa le somthum khan HW Carter mizo inzo chhoni pa te kan ko alo chuak vele a ani hi patho thang thale mi ti pur thiam em mai ania kha sap pa kha school a thopui te chu drama le hlate letling turina pui fo thina chu ba ka chuan heta tang hian thu le na tuina anlo nei thar chhota a kumsang khazakwa somthum le pani fawang o len line school no pangan zir tira hlarwa tham lo tam takha an alo piang ta a an zir tam mep me ni anin buat sai na saboka mi pui lam poin an hak hlel ema an zo supa buseng ma fawang o len lai chuan serkon concert ti chu an lo buat sai ta a he concert pang hian thu le hlarwai pui an lo kil ho ta ni he mi kum hian zo chhoni pa ho hian fawang o len line kum tin in serkon concert hian buat sai chho ta zela ka ngai tua ringot po hian he hun hi anuam don le in karinga khop pumin ro tham lo hla thar an han neyanga an han sa ho thin tur te kha tunlai chuan TV le mobile phone om tunlai ang hian TV te mobile phone te om don si lawa an zai chuan karinga he serkon concert hian mithiam ten the biggest literary movement in Mizoram ti hian in anlo soitani lunglei mai ni lo ka chevel sang ten an ha tel em he hun phang tur hian mi pui anlo kung khom ta teu thina ni mizo te kanom chung chuan la hian kan thin lunga hun chang reng dona chutiang ang din huna min tang kai le tu serkon concert zui deuh chuan lunglei ming choin Lalrinpuii Music Festival hi kan buat sai don ta ani tourism department hian festival hi tourist hipnan an tangkai ni ti kan hria a amai ro chu event buat sai thiam kan ni kher lawa thalai experience nei thatak tak te eizon na siam theina tur ni pa formin Lalrinpuii Music Festival hi tender mangin kan outsource a brighter co and BBY animals event management team ten he event management hi an boy ta ani sarkar tel lo chuan ti tho tin the ani lo ti kan hria chu wang chuan DC lunglei chairman na hwaya organizing committee kan din le tho boka organizing committee list to annexer 1 khan nakina lekha kan pek tura chu khan om dona organizing committee te thanem ngai la nei le tha le an thona hian lom thu koina hian ka soi bok ani program kan phan dan tur tlang pui hi ni som le pali November sang hi som ni le pali hi inaugural le traditional day anga man tur ni in
namlam chi sang hir turam don ani ni som ne panga November sang hi som ni pali hi beat contest ni turani a ben som ani nel don boka ni som ne paruk November som ni le pali hi Mizoram azai thiam larte an fuan khom tura be sen ani a kai tin concert dona ni som le paruk November sang hi som ni pali concert pa ngai zo pa ka hian som big te tan sang hui zai thiam te nen le tlang hui nai man tura ni bokani Museum of Leitlangpui History hi siam ani don boka he museum a hian Sanghui thu le na manga ming lo chel to mi sang te kan choi moi dona hemi mai pa ka hian Mizoram concert paseber serkon concert chungchang a chiang sokin mi zong mu thei tura pholan ani bokanga museum kan choi moi tur te chu lalma mate lianda late chhuan ate nu chung te rolian ral te Elisai te ngate lal tuai te e pro ki mate an thon tu toi te mai ba ka an thuam hui te an kut ziak nge diary te journal te an museum instrument guitar te ukulele te accordion te pholan ani don bokani a mun hi kom zoi pu hui ani a mun nuam tak mai ni a main venue ba ka hian artist village omdona artist village hi lal zawarun tin buania avenue hi engineer vilal siamamwal niin artist village hi marais garden da ania camping site man tur hi pudar siama kwan ni exhibition hi engineer vilal siamamwal hian da ani le don boka stall somruk chuang omin thil siam chhuanal tak le e tur sang te om don ani he leitlang pui music festival hi free entry ani dona he festival hi nuam taka mang tu le chim ve turin mi pui te ani som ani chu leitlang pui music festival a kan han dan tu tlang pui te ne nakina zona le chan na te po kan la nei thenga ni china ka sei tong khan voin hian rem chang la in kan sor khan hnuaya ka department sang apalak na langsar zwal ka nei te ka sei du ni akma sabera chuan tourism lam hian han thur ping chhun zom taila khwal zin te ta na infrastructure thane turin na satakin ma kan la a abik takin Mizoram state pakhat ve riang ruangin 5-star hotel kan nei ve mi lo hi ka pe ma plenary te meeting te business summit te alian thamdeu handong tur point kan state hian mun ma kan nei lo reng mai hi aboi thak le maya heti lai hian hotel chain lian tak ten Mizoram 5-star hotel din an du thu offer te po kan hu boka chu wangin chaltlang tourist lodge hi 5-star hotel ani theina tura outsource mai turin ma kan lata ani ti turang ang te kan ti fel nual to a tuna hian kan assets nei sa te hi a value share chiana ngai wangin assets valuation min ti sakturin PWD department kan request ha PWD in asset valuation min ti fel saknuwa chuan EOI te po kan chwa ve thei kan be sei to a kan sarkar chhung nge in 5-star hotel kan nei theina be sei mani tin tu na hian project sang pilgrimage le heritage tourism ti changtun na tur te meeting le conference lian kan thlen ve theina tur project te eco tourism site tourist te mamo siam na tur te berotlang tourist resort chei that na tur te state chung thil siam chwa zorna tur te Aizawlah hat te PM ekta mall te kan boy pui vel me boka hi hinakina zo zaw du na te hin na nei ni pui department ho tu te nom beka chang vek theng chunga tin dot le chuan community based tourism lama na satakin ma kan la me ka mani loka chamkhai mi pui te halak na in na sin ku thoting tak kan nei ni kha mi pui ten ta nei tak na nen pa an han la a good clothing tak kan han nei the kha kalom ple a organizing committee te hena po boina hian lom thu ka sei ni report ka shia danin kan ku ta bang khan mi pui ku ta cheng loi za ni ve cholu din an chu ta clothing ple in ka shia khodang te point cham phai mi pui te phalak na hi enton chewila tourism lama na sa takin ma kan son phange yang tin kan emile zam tak te tho ho puya somin anbia chunga tourism village pakhat theu adopt tura request anni a atam zok chuan an adopt to nge a community based tourism hi thloting turin ang hasabera
community level awareness na sa takin kan kalpui me kani tin World Tourism Day sang ti som ti le pali September ni som ti le pro ka phanta ga khan MLA sang ten an bial chunga tourism potential an nei te presentation an nei a rok thak le ani adot le chuan tourism lama ezon na bultan na tu le ti changtlung turin state sarkar hnuaya ban kai hand holding policy kalpui me kania tourism hnuaya trade pariat accommodation units tourist vehicle catering souvenir making restaurant le cafe te tourist resort le tour operator tour guide travel agent te ban kai hnuai hen kalpui me kania tin unati kan ti boka Uttar Purva Transformative Industrialization Scheme hnuaya tourism industry e zong te tan tan puina adil thei bok ani adot le chuan Mizoram chunga district sang tourist service providers hotel te homestay te guest house restaurant tour operator travel agent tour guide taxi drivers te auto driver te poni boka an capacity building program kan wa sai boka heng te pe chuna satakin kan chun zo mangai nge in kan share ani adot le chuan Ministry of Tourism Government of India in India ram chunga best tourism village in Elna rural tourism kalpui tha athan chua Mizoram tangin kumsang he somni le pathum khan rei ekin pakhat na dir huna lo dong ta to a kumin sang he somni le pali hian best tourism village community based category a sia su khwa chuan lom man adong le bok ani parukna chuan tourism awareness week hi ni somni le pasari July tangin 3rd August 2024 thengkhan panani a hemi chung hian Mizoram Puma tourism mi puiten kan lo don sundan to le poimo na te hriat tir na kunatan manania tourism awareness week chung hian tourism department chuan activities sang akal puya chung te chu tourism awareness road show kan neya tourism talk show mi khwal te chunga that chwa ti thu pui mangin ignite studio wa nei ni boka rural tourism workshop and best tourism village competition hi awareness hun chung hian man ani boka biate khozol district chu pakhatna ani tin dot le chuan Mizoram chunga khwalzin te lo dong song tu kan tourist service providers te service in ma son zel thenan tourism department chuan Mizoram Travel and Tourism Excellence Award 2024 award sai bok ani tin dot le chuan district wise tour itinerary creation competition nei ani boka Professor Dalni Loma Honorable Minister of State Rural Development Department chu khwalian ni in district som pakhata tangin an district chung tourist attraction sang hangin itinerary presentation an ron nei thewa sel chief district in pakhatan hawa Saitwal district patina ni in Lunglei district chu pathumna anni NEC tanga puina kan hu in August ni som atanga September ni som dile panga thengkhan sel chief district atangin stakeholder mi som le panga than chwa te chu ni som ni le panga training promotion of tourism in northeast using digital tools scheme noya British Institute of Hotel Management New Delhi roting takin training anjunei boka ni som thum le pakhat October khan annual bicycle competition Tour di hui fang chu Mizoram Cycling Association nen tang kopin panania state pon tangin participants som pathum kan neya Manipur Meghalaya le Karnataka tangten an local ani tuna chuan department dang han chui le zoi ta ila e social welfare lam kan sui le zoi nga all age pension ZPM party chuan in than ma khat kan sarkar ni chuan all age pension hi thatin cheng sang khata kan ti sang eng tin kan in tiama chu kan in tiam na chu ti hlo tingin social welfare department hoya all age pension rate sang NTNan all age pension a khat kum som luk chin chu e central in cheng za hi alo pe china state in cheng za alo pe china kum som riat chin chu cheng zanga pen state in cheng za alo pek thin te disable ho kha zathum alo pe china tin khatiang zel khanin widow te po khata khan cheng sang khat thawin kan ti pung chho ta ani ti chuan
social welfare via old age pension rate chu thatin sang khat kan han ti san hu khan tuna hian central share hi October sang ni somti pathum atanga June sang ni somti ne pali chung pek chwa me ani a tin state share hi April atanga September sang ni somti ne pali theng pek chwa me ani boka tuna thatina pension kan pek chwa dan kha khatiang khania I ashan pa in tuna hian kan pe chwa maro chu tuna hianin central share le state share te atangin pek chwa lo ni thom thin ma se tuna hianin ashanga pek chwa lo dan tur hi kan boi pui meka or tala tanga pek te alo ngai to tuna hian training te kan nei to hun rei lo te ho chuan central share le state share po hi a kopin a in rolin kan pe chwak to don ani kan dot lia chuan ruang phur chung chang khopui zo ka tanga thingtlang hun he zo ka ruang phur ya boi thak le maya kan sarkar ni chuan MLA te mo tu te mo in boi pui to lovin sarkar in mo la ang te kan soi thin kha ruang phur hi kan sarkar tira tangin tlotlin na turin kan be nga chara budget ma saber phar khan ruang phur na tur sum kan da fela September ni khat sang hi somni pali tangin kan lo mang tan ve the ta manual le khathu thelu he boi thak wangin Mizoram State e-governance society tenen tangkopin online na thelua ol samtaka bank account kal tanga ruang phurna sen so pek ani thenan tuna hian ma kan na chole me kani adut le chuan hi tun line social media te po inlong bu photo in karinga health clinic center sak chung chang hi ka soifia duwa sarkar masa akhan saski 2022 le 23 sum hangin hun zani somthum le pangalaya health clinic saturin plan an lo siama pakhat sakna hian 2.96 lakhs rate ang vela siam zelin mun somruk laya an lo sazo man to boka kan han sarkara hemi chungchang hi ka han zir chianga kalung hi oilo ani kan ram tereu te a health clinic center zani somthum panga kan sakchuan engtin nge manpower kan pek theng ti kha ka ngai to a tuna po health sub center ate health and wellness center ate zir thok tu kan in dai lo mek lain zani somthum panga a health worker handa zel tur chuan engti kong main kan ti theidon si lawa ka ti a tian chu ti hun laya principal secretary puwan lal chuang ate chu lenga somin health and family welfare officer tenen kha poisa kha anla sakbang zong kha chu engtin nge tangkai zokin kan phan theam ti in kan ngai to a ti chuanin khati lai principal secretary khan kan lo ngai to khotange ati chuan ti thei mai tura min ngaia kan thim em lain ke ma ngai to na chuan doctor quarter chhelu tuk to te health sub center quarter chhelu tuk to te saknan hangila noi tam tak noi zaruk le somli khania vai chuan chuta somruk anlo sak to chu aman lo po lo petai la abak zong kha quarter saknan hangila kati khania amai ro chu kan han khala ato pa chuan utilization certificate anlo pek vek to wangin kan health officer te le kan engineer te kan MO planning lam te chuan hei hi chu kan sak nge ngaya kan salo ani chuan sarkar tangin zona kan dong dona kan mang emo kan mang lo emo kan sak nge ngai ni an ti ta a ti chuanin tuna hian kan sa chhota a mun sang kan health entinan tuna chuan PWD rate kan phan lai SOR 2019 anga plan le estimate siamani a ate bema han en ringot po hian akmu a hriomani chuwang chuan chumi ate to nak lai chuan tuna satu tura ruat ten a then chuan an lo la satling lo le ngala ke pon social media a viral kalo muwa chu plan le estimate kan lo siam tuna kan lo siam anga zui lawa satu te reng chu kan entertain don lawa atul angin sarkarin ma ala don ni ti kha min lo shat pui ula tin ke ma ngai to na hi chuan a minister ni point adik taka soi chuan zani samthum panga khan sa zo po ni la kan function vek theidon si lawa soi sel na atam em dona kha sarkar ma sign local pui to ni wangin chanchin bumi ten min shat pui ula
ti kha ka do wangin ka ron tel bok ani ti chuan a dot le chuan rui hlo do chung chang kan han sarkar dir tang khan kan ham future kan thalai te suat tu rui hlo tu na se zo ka do turin ma kan lang hal char sara hun rei tak chung nung to lo rui hlo do committee sang sang te kan han toy thar le a supply reduction le demand reduction lama chak zo ka ma kan lak thenan NGO sang sang te nen po meeting te kan nei ho fo thina awareness tama po tan kan la nimin mai po khan dur tang leitan south ko than te ro in khoma demand reduction lama phala tu kan ho tu te nen hun kan han manga tin samwal hian tu na chon han kal ta ula kan exercise force te an duty to an thak hi kan sarkar a thil dang lam tak in lo chin chha ve karing thina thona jin thin te chuan tlai deuh heka ho te po hi kan rap deuh thina khulaya zu in le rui the thil chi sang sang ti an kat nu ka wangin motor te po kong khar te po kan hongam lo thina tu na chuan kan exercise minister pulan hing lo mar phalak na in kong koi tina exercise duty mu tur an lo om ta heng te hi kan soi tel ve shim shim tu ani tin mi pui te hrisel na lam phalak na hian mi pui te hrisel na lam hala tu ber chu health and family welfare department ani a thuang lian tak pahin kan ma kan la thina a pakhat na chuan preventive health care kan ti a prevention is better than cure ti te an hritlang thep to a preventive care hnuai hian vaccination te health screening te awareness rang phang tin na sa takin ma kan la ma se kan ei tur thiang him le him lo food safety lama kan hiam hle maya na sa zokin malak tuna hian kan tuma food safety laboratory chang tung so khi kan mamwa thok tu po tuna hian sarkar kan dil mek boka tin drugs testing laboratory khol thade deu mai kan nei na te po thok tu om lo wangin tun thlengin ala function theilawa tuna hian thok tu po sarkarin min pedona an RR turte kan siam vel meka kan la thoi to don ani ti kha ka han soi du bok ani ti chuan adang le chu curative healthcare an tia dam lo te en kol na lam an soi na nia hemi konga hian doctor thiam tak tak le in pi tak tak te ba ka nurse le health worker thengin thok tu fel tak tak kan neya lo mum the ni doctor zirna hun ZMC kan nei boka kumina zir chhuak mi som thum pakwa lai mai primary health center sang sanga thok turin kan la a primary health lam chau boy pui lawin tertiary sector lam cancer hospital thale chang zo kan boy puya cancer zai tur doctor kan nei po zai the turin man ro le thok tu kan pe a December a chuan zema po ka nge hian cancer hi an zai to dona damdo in tanga kan refer to don lo ani tin IVF kan ti te cardiothoracic lama te kidney transplant lama te mithiam kan neya sarkar la thoklo te po lak an ni theina turin tuna hen proposal kan siam me ka kan boy puya cardiothoracic thoktu tur lak na tur hi finance department lama ala tang me ka kidney transplant lam hi di simli lamin ti tur neu te an la boy pui me ka tuna hian establishment kan hong tran to a tha thoktu tur hi kan la dona kidney transplant hi azai masak bera chuan noto in min ron zir tiranga kan sargen den an en venga chuta tang chuan kan in zir chawanga kidney transplant pakhat kan ti hian noto tangin 1 crore kan dong hal don ani theito pin kan official ten en bi puitan kan han tang tang ziranga to thin na hi kan hu thoi ka be se ni tin chu ba ka kan sarkhan huwa in lo nangni pon in lo mu in lo mu len lo sia dangin office timing hi dik takin kan vonga kan department chan huwa chuan biometric attendance system da vectorin ke pe chuan ma kha tira kala hala chuti line sarkarin kai application ron siam chuak le hlau boka heng tenen hian sarkarin mi puitana thona pong an satakin min pui ngei ka be se ya tin chu ba ka chuan kan sarkar tir tangin ai kal te po kan han ti to phala siang hianin thil tam tak hi change hi aron in siam so ni ti hi chanchin bumi te point min au shat pui ka du ani chuti zong chu atlang pui ka soi the te chu lia ka in bo sai ne chu tam hle ama se azawai chuanin tourism kan halak na remote po hi tian ala in tho u ta izo bel ngai te le in lo shat du bel ngai te mi pui pon zar ta try ti te zo na te kan chan thi angang in kan chan on sonia in zamai chunga kalome
an thuriam festival ti top lampang khachu chuang lawa aseni china kan pe na suyang khan tourism hnuaia festival te hi mi khwal hip theizonga kan buat sayang ngai wang khan theme le concept nei ang chi khan kalmi se ti kha ani me an thuriam khachu ni na taka chuan horticulture lampang product te kha alo ni deuh lek lek zo ka wang khan hei hi chu kan pi in horticulture te nen ko khan la sui ho ni se ti in ti top lam le ti top lo lam kha chu chuang lawa ma se tourism atang ero kha chuan theme le concept nei ang zong khan ikalang u atia chu kan dan chu nia chuan tuna po ri ek ho so son kan pi hin ron murenga ai an mani product tam taka oma khoi zu ten nga ai ing ten nga ta ka tiang ang heta a local community na a hlok pui thei ang tur chi zongan ri ek a poson thil thazok chu thei anga ti in kan bi chang me kani chuan tuna leitlang pui music festival a hian Ministry of Tourism atangin noi somni panga kan donga NEC tangin noi som kan donga chuan ke atlat lem lutuk awang khan engkim in sa chop komzo lati turani a stage te engkim mai kha sak chopanga awang khan kan pi in ke mani existing budget atang hian noi nga ipv ang u kanin dai lo lutuk don atia chu kan hanti nuwa mani organizing committee lungleya kan va thua anni khan atlem lutuk emei antia chuan state sarkar hian noi somni tal I deal belang u antia hei hero chu kan la pulawa deal bel me kania kan hlotling ang ngemti kan hrechi hri lawani chu ti alo ni chuan kan han bel khoma noi somli kan nei sa a chuan noi somni min pek bel chuan noi somru kan nei don te na ni chu tender chu a lai hian chuan noi somti panga in achan chu khati lai kan sum nei chiang sa kan noi somni panga ni ta chumi hnuah NEC tangin noi som hi a local le ta a kami a local bel zir khanin ti khan a volume khan ti lian ta tel tel ani chu program an bel zel ta boka